lento yokulobola angingabe i-process noma kube into yokuthi wena ufuna ukuceba ngami kwakhiwa ubuhlobo la kwakhiwa umndeni hlanganisa abantu ababili siyakwenza ngoba sokuyinto manje ke esiyenziwayo but ke ngokwesintu masibuyele emuva into vele engenziwa into engenziwa into nje eyalethwa kuthiwa yalethwa ubani uShepstein into eyalethwa kuthina so manje angingathathwa into nayo eyiforeign kuthina mase yenziwa ongazi ukuthi into enkulu and ke mase sibuyela futhi nakulento nakuyikolo le yeBhayibheli uma kuvela lento yelobolo owesifazane owayekade ereshiwe kwase kuthiwa ke useyabonelelwa kuthiwa akakhokhele ukuze esale semthatha asale semthatha ngokweBhayibheli uyabo so yabona ukuthi yonke lento levele into introduciwe eyiforeign vele ngaso sonke isikhathi bodla ndoda bafethu uhlelo njengoba nazi bafethu sikumukele kuSouth Africa TV sanibonani bafethu ngibingelele nje kuba bukili bangani kuba wonke umuntu obukayo lana ngikuthemba Mthembu khona lunch ngeke ngaba nami seyinkingeni la eminyakeni edlule kwabanzima ngempela kwanzima kwezomathandana la so nganginomuntu ungangithandana naye sisathandana kusho ukuthi waqhuma ibhomu ke wamitha wakhulela so ukhulela kwakhe shuthi ngabizwa kubo mangibizwa kubo ngivuma vele ngokuyinto engiyaziyo so ngasithi njoba ngivele into engiyaziyo and ngumfana omZulu angeke ngenze okufanele okay right ukufanele kwakuyikhona kuphi ukuthi ke angikuthi kwenzeka konke lokho sengibuya kubo kwakhe umuntu lo nangempela ngenze kanjalo ngihambe ngiyokukhokha kube mnandi nje kumbe kwakumnandi angikwenze konke but inkinga la yaqala kuMamezala qala kuMamezala inkinga yes ngoba kwathi mase kufanele ngibuyele futhi kuphi kubo kwamakoti waqala wathi na ucela ukuthi okungokwakhe uma sengibuyela lapha eCalcula khona okungokwakhe ucela ngenze njani ngokushiya eceleni nginikeze yena ngase ngibuze mina hawo kanjani ukuthi ngizokushiya eceleni ngingangokhipha konke lapha uma ngifika lapha ngizothi mina okunye kusele kuphi yajama inkinga lapha so kusukela lapho ke bengabonanga mina kwaqala ubutha baba khona phansi kwami naye ngatshithi yonke into esahamba kahle but umama umakoti lo engitshela ukuthi Themba yazi khona inkinga ekhona but idinga ukuthi ilungiswe wena ngithi yona yipi lo nkinga uthi angazi kodwa kunento engayithuli kahle ukuthi iyona yipi nginganaki ngithuli njengendoda ngithi ngobuya ngibona ephinde futhi athi Themba usukuya wahamba ngithi uhamba ndlelani uthi yazi ngicela ukuhambe kubantu besiZulu ngoba abantu ababona ngoba kunento engayiboni kahle la phansi kwami nawe ngithi mina okay nakhona lapho futhi okay ngidonse inyawo futhi yabo kusho ukuthi kwahamba ukuthi lento injani iyakhula iyasebenza yabona ikhule lento la ngikhumbula khona ngangisukile ngiyapi ngihambisa izinto zengane nezinto zakhe yabona zonke lezi zinto lezi ngifike kuyena sihlale nje I think usuku lonke sahlala and then ngibuye kumnandi ngithi mase ngifika endlini ngifone sengiyasho ukuthi yazi mama sengifikile endlini athi okay yazi washesha ngithi mina okay ngibuza ukuthi right uthi cha angikho right yini uthi angazi kodwa angikho right yabona ingidle lento ngimbuza ukuthi kanjani ngoba phela ngishiwo right yazi kwaphuma igama ukuthi yazi uThemba uthando luphelile Awu yes kanje
uthando luphelile. Ade ni right uhambisa izinto zenye? Yes, sase right nje usuku lonke. Yes. Ingekho into ongathi le wathi uthando luphelile ngithi mina kanjani. Wathi nje kanje. Ifoni ukuthi yayenzakalani or ngayishaya phansi uma ngenza njani ngathi. Angeke ngize ngitshela ukuthi kwenzakalani, but yonke into yavele ya freezer ngoba kwamina kwavele nje ngaba lento engayazi kwamina. Yeah, ngoba ngathuka kakhulu. Yabo. Wafona. Ngayibuka. Wafona, ngayipick up. Ngaphinda ngabuza futhi wathi ayikunje. Yabona lapho ngahlanya. Yes. Ngihlanye ngibaphi ngedwa endlini. Wedwa endlini. Yes, ngedwa endlini. Ungakuthi ngathi mangithi 1 2. I know. Into ayikho into ezongisiza la. Ngitsho ukuthi indlini ngedwa ngakhe umnyango. Isho. Mangikhe umnyango ngahlala ngakhala ngibuye ngakholwa futhi ngithi ayi yazi angeke ngehlise futhi cishe uyangethusa. Hayi ngimfone back. Mangifona back yila kwacingo laphendula ubani uma wakhe. Yes. Athi Themba usekutshelile ukuthi uthando phelile. Ndikade ngangumtshela ukuthi akahlukane nawe. Ha. Yes. Ilokho enenkani so ke sokuphelile ke manje. Ungaphinde ufone. Ila engathi mangithi 1 2 ngaqala izintambo endlini. Isho. Yes. Ngaqala izintambo endlini ngahlala ngakhala. Ngabhuka phezulu. Ngabona okay ngizokwazi ukwenza lokho. Ngayibeka. Kusho ukuthi kuyena uma wengane. Waklika ngokusheshsha. Ukuthi azina angifunele ini abangani bakhe. Wafuna uyedwa umngani wami wathi ngicela niphuthume endlini kaThemba njengamanje. Wathi mebebuza kwenzakalani kwathi no phuthumani khona. Ngitshela ukuthi umngani wami wasuka straight same time. Wathatha omunye. Kashaya imoto wafika endlini. Makufika endlini kuyanokho. Kuthulekile. Ayinokho ayikuthula. Hayi bacimeza nje bemfone. Bathi hayi usendlini vulana nokhana. Yila bashaya khona iwindi. Bashaya khona iwindi mabevula bona iwindi. Ngihleli phansi ngiyakhala na intambo phansi. Yabona bangimemeza wangicela. Ngicela ngivule umnyango. Mase ngibheka ichance ayisekho manje nabantu sibangibona ngeke kusenzeke. Ngavula umnyango. Bathe kwenzakalani? Hayi wangakwazi nje ukukhuluma ke lapho ke. Hayi. Bathi ngithi mina ngizoba right bathi no sizohamba. Ngahamba bangithatha ngihamba nabo. Ngaya kuphi ukubona emzini wapho. Emzini wapho wathi hayi ngizoba right ngizocela ukuthi ngiyolala endlini kwathi angeke uzokwazi. Okay ngahlala nabo kwaze kwa late. Engikhumbula kahle ngalinda kwalala wonke umuntu. I think bekula ngibo past 1 ebusuku ngaphuma. Mangiphuma icishe ngami distance engangisuka la akulaleki yabo. Ngisadila nalento le ngicabanga ukwenza lento le yabo. Hayi ngiwokhe ngize ngiyofika endlini. Yabo lapho ngathi mangicabanga ngifika endlini ngathi angiyenze lento but into yafika kwafika umcabangani wengane yami. Okay nginengane embili. Ngafuna umcabango wengane zami ukuthi ngizoyenza lento lena ukuthi ngithathe impilo yami. Zizosala ingane zami zenze njani? Nizoyithatha impilo yami mina. Lo muntu lo kuyena uzosala iqhubeka nempilo. Ingane zami zinjani? Ubaba asenjani asamasi. Yabona ngiyithathile impilo yami mina. So into yangenza lapho kwangisiza ukuthi ngixoxe nabantu futhi. Ngangafihla ukuthi ngivalele inkinga yami ekumina engiphethe. Kubhlungu njalo.
lapho ngangasendaba ukuthi umuntu uzohlekisa ngaye inkulumo yami noma kanje into ngidinga ini usizo yes kumuntu ukuthi ngidinga usizo hayi nangempela ngaxoxa nabantu bangi-advise ukuthi no impilo ukuthatha impilo yakho akuyona isolution leyo yehla uma futhi ufika isikhathi ukuthi khala ukhiphe ini lobo buhlungu lobo kuthiwa ke indoda ayikhala ifela ngaphakathi so kwathi uma ufika isikhathi ukuthi khala kuze ukhiphe lento ngaphakathi so kwakufika ukuthi ngiphi azaze ehle inyembezi yabona and lapho ke mina ke ngumuntu wesports ukuthi ngihambe ngiyojima kwakunzima ngoba uma ngithi mangijima ngangigcina sengiyenza njani sengiyenza over yabo ngithi manje yes nginalento le ngaphakathi yes ayisho ukuthi ngidile nalento lena ngizame kunzima kunjalo ngizame kwathi usikhathana ebuye ngicheck futhi noma wengane yo engicheck uvuselela phela yes unjani ngithi engitshela ukuthi yazithemba lento enzalayo nama ngiyazi kodwa engikwazi ayiphumi kumina yabona njengoba ngangitshela ukuthi awukuhambe uyobona abantu bezulu ubheke wathatha kancane so lento igcine iyahamba yakhula kuyimanje nama ngazi ukuthi kwenzakalani ngoba nginaka ukuthi ngikufune back uma usukhona futhi ivuke lento le yo ngithi uthi ngathula andila ukubhodla kwami engathatha ifoni ngafonela umkhwekazi wami hayi lapha ayikho into engayikhulumanga lapha ayikho into engayikhuluma ngoba ngamthatha uma wami yena uma kokukhona iphutha ayibonayo kwakufanele njani engihlalise phansi njengesokuqaleni ethola ukuthi ingane yakhe ikhulelwe wakwazi ungibiza wathi hawo ngicela uze la uzabona nje ubusula so usula senizingane zami nonke yabo ngiyakucela nje ukuthi ungabaleki kwenze njani kanjani no konke so ngathi mama kwakufanele ukuthi uma khona ukubona ku wrong ungibize ungitshele eze umama yabo hayi kwaba ukuthi inhlanga zimuka nomoya kuyena lapha ngagcina sengumthuka khona ke yabo Mthimbana ngixolisa ukungena emlonyeni wagcina umthuka isizathu mfethu yini la inyanya kangaka lengane useyitholele omunye umuntu noma kwenzakalani yini isizathu umama yini anginyanya kangaka because uyathola ukuthi nize nihlukane naye ingane obvious uyena umama hayi isizathu lana uma wengane yami le wayesebenza umsebenzi nje lo ongathini okay wasethola umsebenzi ka government okay njengoba ethola umsebenzi ka government ila kwasiwa khona ukuthi umama lo nansi ingane yami sinjani siwumsebenzi ka government kuyahlangana and lapho ngoba kukhona indawo ukuthi ngihambe ngiyoqedela enamalobolo sasuxoxa sobabili wathi hayi ngoba Themba nakho sengiyasebenza ngicela ukuthi uqhubeke ubeke imali esekhaya okuningi ngizokulekelela yabo umuntu wesifazana no right kwaba kanjalo kusho ukuthi inkinga labakhona uxoxela uma ukuthi ayi noThemba sesiplan into ekanje sobabili so kwanenkinga ke ngoba phela uma ubheka ukuthi okay njengoba besibelobelelana eyoqedela lo kusho ukuthi umntanami uyahamba so ama-benefits la ngeke ngisawathola eka government ngoba kusho ukuthi manje ube sekuphi sebhizi sekamthembu so inkinga yasuka lapho yasuka lapha inkinga but ke ngazama ukuthi ngingajaya ukuthi ngisheshe ngibheke omunye umuntu yes ngahlala phansi ngahila I think lento yangithatha about 3 to 4 years ukuthi ngiqala ukuthi ngibone omunye umuntu but nalowo muntu loyo engangiba nayo kwakungelulo ngoba manje wayefela wayithola amacala alowa muntu lo ngisuka kuyena yabo uthando lakho lalingalast but iproblem yazi ukuthini mfethu ngiyayibona lento le futhi ngiyayiqonda nani ngahlukene noma wengane yakho nanithandana sasithandana ngisho njalo umuntu oseceleni umfiki wrong and mfethu yazi umzali into engikhumbula kahle umzali
uma ekutshela into umzali hleze kufisela into enhle but ibhlungu lento lomzali into ayenza enganeni yakhe eish yabona mfethu yabona le nto leyana angifisela umunye umuntu ngoba even uma wengane yazi mangakutshela ukuthi ngendlela abayizama ngayo naye ukuthi echeck ukuthi lento ingabe isekhona yini waye engibizi ngisendlini uthi Themba yazi ngicela isihlangane eDrobheni ngikhumbula nje ngolunsuku sahlangana la eBree sahamba soyibukhela indawo sobabili uchecka ukuthi lento ngabe isasebenza yini yabo hayi sibukhe indawo kwenziwe lokho kwenziwayo yabona nje yabo ebuyele emuva futhi efone futhi hayi ila wagcina khona evuma uthi yabo Themba ngangihlezi ngithi umuthi awusebenzi but mangiyakhola ukuthi umuthi uyasebenza mana ke Themba yeah uma encenga because wayithanda lwamuntu mfethu kakhulu ayikanje uma encenga uthi hamba uyobheka kubantu ababonayo wena ulokhu uhosheleke emuva akuvumi awugcina uzubona ukuthi ake ngihambe nami ngisukume asikho isikhathi la khona wathi ake ngithathe nami isinqumo ngihambe ngisukumeke manje ngiyobheka ukuthi nakho ngihlwa noma wengane yami into engenza ukuthi ngiqhubeke ngilokhu ngidonsa inyawo ukuthi ngathi mangibheka ngoba lo mama ekanje ngoba ngisindile ukuthi ngiyibulala kusho ukuthi ngizogcina sengihanyiswa uyena manje uzogcina sekubulala yena ke ngasithatha sina angihlehle nje kanje yabo ngahlehla ngagcina nginjani ngerathi yabo engikhumbula I think was 2014 ngakhe Comrade Marathon yes ngitshela ukuthi wangifonela wathi Themba ngizoba ngiphi stadium nengane yakho futhi ingane yakho ikubone yes ngitshela ukuthi ngendlela engagijima ngayo angizazi ngoba kwakubuye kufike ibuye lento ukuthi yoba ngihamba nje ngisondela lapha yana ngobuya ngibone lo muntu futhi lo muntu ongikhalise yabo ngitshela ukuthi kukhona ngamakhona kwehla inyembezi abantu babesemgwaqeni bengibuza kwenzakalani unepenalty no ayikho ipheni khona ipheni kephi senhlezweni yabona eshu kodwa ngazama ukuthi ngiqhubeke ngiqede kwehle futhi ngabafica nje nansi ingane yami ngayithatha ingane yami khagana ingane yami nje ngayiphatha wangishaya izithombe kwa right yabona and baqeda bahamba yabo so nje bafethu impilo ayikho lula nomunye onenkinga awungathuli and futhi awungabe uthi isolution ukuthi uzothatha intambo uyibulale or uzothatha yes ngoba mina kuleso sikhathi lesingane ayingavakashi kumina kwathiwa lapho ikhokhela ithi ingane ingavakashi kumina ngoba basaba indlela engiyiyona ngoba bathi ngeke useyisilwane and kwathi kwakuba ngcono bayilethe ingane kumina ukuthi ngahlala nayo ingane ngathula 1+1 yabo lapho kwafika uSathane ukuthi angithatha ingane yami ngihambise nami futhi ngezinjani ngihambise kodwa kwafika uNembesa ngathi no akuyona into right le ngaphuma ngawalka nengane yami ngabuya sahlala kwa right futhi so nje inkinga ayiningi ziningi inkinga Ningizimu Afrika bodla ndoda niyasibona ke manje izizathu sokuthi yini eyenza ukuthi amadoda kwesinye isikhathi egcine ethatha inqumo ezibhlungu kangaka hayi ngoba nakho usuke ukuthi umuntu uyahlanya ekhanda hayi ngoba nakho umuntu ukuthi usuke ukuthi uyagula bafowethu kodwa isimo esuke simphoqa ukuthi wena endokubhlungu kakhulu ngomfowethu lo ibhlungu lento ukuthi sithi sinoma uma uzosilekelela ekuthenini sikhulisa umndeni yena uzokucekela phansi ibhlungu lonto bafowethu and isibhlungu istory sakhe bodla ndoda that's why sinqosile bafowethu ukuthi sondelani sizohlala nani la kwibhodla ndoda when you are subscriber uyasilandela enkundleni zokuxhumana
uyalike uyakhomenta iyona into esuke sidinga kakhulu izosilekelela ngoba nama comment emasiwafunda siyawazi ukuthi khona umuntu ozokwazi ukusizakala angibi ngedwa ke mangiqhubha lolu hlelo kuba nensizwe engiye ngiyithathe ngisondeze eduze sizohlala nawo phansi sixoxisane undimande sondela mfowethu Thimbana mfowethu yeah mfowethu asidedele naye le ndoda mfowethu sibhlungu istory sakho kakhulu hayi Ndimande asikubingelele mfowethu usufikile asikubingelele Ndimande mfowethu sikwamukele siyakwamukela mfowethu siyakwamukela istory sibhlungu kakhulu uyabona silethwa abazali emhlabeni sithi senze iqiniso ngendlela abasuke besifundise ngabo kube khona ongahambi kahle kube nabazali abangenzi kahle istory salensizwa mfethu uzweni ngibingelele bomthembu vela siyakwemukela siyakwemukela uyazi ake ngibhekise kubazali bazali ingane in as much as nisuke investile and nine hope yokuthi bazoshintsha ikhaya especially amantombazana azoshintsha ikhaya kodwa anojabula uma eseletha umuntu oze ngenhloso eright enza futhi ngendlela eright ukwandisa umndeni ngoba kusho ukuthi lamaphupho onawo noma lama plans onawo okwakha noma ukuthi wena usuzophila impilo engcono futhi lonto esizokwenzeka ibe idouble so sokuyi double portion so wena mzali kumele ukujabulele ukuthi ekulethwa umuntu omunye ozoba edition emndenini and ke lento le yamkhwenyana umkhwenyana uyena omele umjabulele kakhulu ujabule kakhulu uma nawe usunendodana noma usunomkhwenyana ngoba usuyazi usuzothuma ave ethunywa umkhwenyana umuntu mathi usibari nje usibari uyena okugijima juluka impela egcekeni makuthiwa qapha ugodo lapha ashona khona kuqala ngoba phela angithi uzile naye la ukuthi uzokwakha ikhaya uyabo so kubhlungu uma usujikelwa umuntu othembe ukuthi uzokusupporta especially makuyinzala abantu inzala abantu mfethu yona into ebhlungu kakhulu uma kuyinzala abantu mfethu abona umuntu abantu besifazane indlovukazi abantu ababalekile kakhulu empilweni zethu ngoba ibona abantu mfethu abakuthiwa bayasikelwa yabo bayasikwa so labo bantu ibona kumele bekusupport bekwembathe bekwengami but uma sekuyena osefaka isichitho noma esefuna ukuxoxa kubhlungu kakhulu futhi ngoba indodakazi iyaveza ukuthi iyakuthanda iyamthanda mfethu iyamthanda but and iziyasho ngixolise Ndimande ungena emlonyeni iziyasho ukuthi ngicela uhambe uyochecka isimo sakho because ngiyabona ukuthi akusahambi kahle yes angithi mhlambe nathi njengabantu besilisa kumele siyilalele lento sitshelwa ama partners ethu kumele siyilalele izizwe kusaeli mhlambe nakazwanga ngoba waye under a certain influence yokuthi mhlawumbe usedungiwe noma kanjani but from time to time yabona ngiyayithanda izinto zoku detox noma ningama couple from time to time aneba enjoyelane nokuyihla nokugeza ukuyiklina nokugeza ukuyiklina nje from time to time ni clean and geze ni clean ngoba baningi abantu abangasifisela ukudla la ngaphandle wena ungatshetha uyahamba unasitha kade sitha sikhona and futhi ke kuwesi sitha uma sisegcekeni ngoba siyayazi nensila yakhe yes uyabo wena phela ukhululekile nje wazi ukuthi sonke si right la egcekeni ukhululekile siyazi nensila yakhe so kuba wesi kakhulu uma sekunjalo and also mhlambe iyayibaleke lento le ukuthi uma sekuyi relationship asingashare yonke into nabantu abanye ongabona lethu ezinye izinto ezethu kunezinto kumele sigcine thina kube ezethu mhlambe usisi angisho ukuthi wenza ngoba awukuvezanga mhlambe usisi wagcina eseshelele wathi umfoka Mthembu noma ubaba wema ngithe akabe esave
mina ngizokwazi ukumsupporta lapha. Yeah, uyasho ukuthi ukuvezile lokho ukuthi hayi usisi wagcina eshilo ukuthi uyazi bese besiplan ukuthi no baba wekhaya ngenxa yokuthi ngifuna ukuthi siqhubekele phambili. Kanti useyayilaya. Ezinye izinto uma kwakhiwa singama couples lezo zinto lezo kumele ihlale phakathi kwethu. Kunezinto ongamele uyiveze, yazi into ifana nani? Ifana nokuthi uma umuntu wakho ekwenza into wrong. Yeah. Ungasheshi umcebe kubantu bakini uma izinto isengalungiseka. Sesho into eyihlazo. Ngoba uma wena usumxolele bona ngeke baze bamxolele. Yebo, bona ngeke baze bamxolele. So nezinye izinto futhi lezi izinto ama plans ungasheshi uyisho into ungakayenzi ngezazi ukuthi abanye bazolivimba lelo cebo lakho lakhaya ngoba abantu akusiwo wonke umuntu okuthandayo. Akusiwo wonke umuntu okuthandayo and akusiwo wonke umuntu okufisela okuhle. So kwesinye isikhathi siyadinga ukuthi into zethu kube yezethu up until ifike isikhathi esiright. Mina ngokwesintu engisaziyo ngenza isibonelo nje ngokwesintu uma umuntu ezolotsholwa ngikhule kuthiwa akushiwo yes i-surprise kuba i-surprise kutshelwa nje immediate family nakho nabo futhi abatshelwa sekusondele yabo ngezazi ukuthi kusuke kuthiwa kunqandwa ukuthi kungaze kube khona umuntu ozofika ezovimba leyo nto leyo noma umuntu ongakufisela ukuthi afike ezoba ngoba kwakhona ama case la okuthiwa khona kwagcina ngedate noma wagcina ngencwadi kodwa bagcina bengafikanga ngezazi ukuthi sase isimengezelwe leyo nto leyo uyabo and enye into eyayisilimaza lena ke seseceleni kodwa ngicela ukuyithinta hayi right le thina siyathanda manje ukuposta yonke into yeah siyathanda ukuposta yonke into siposta ngisho umsamo yabo kanti umsamo mfethu ubaluleke ngendlela esimangalisa izinto ongamele ipost engamele ipost yabona khona untombazane esasi enganginaye ku TikTok so wayiposta ikhandlela elipostile ikhandlela ngithi mina uyipostelani lento othandaza ngayo ngoba khona abantu abakwazi ukufunda lelo khandlela lelo nokuthi imessage ithini yabo once usuyifunde lo message mina I can use it against you. So kufana nomsamo umsamo uma usungitshengisa wona umsamo ngoba into eyimfihli i-altar into eyimfihli yabo but sesibuyela kule ekamfowethu sesibuyela siza kuyona I think enye into eshayayo ileyo singabalaleli abantu bethu uma besi-advise futhi ngento right kwesinye isikhathi kumele sibe nezindlebe ezivulekile ezibanzi sizwe ngoba washo kaningi kaningi plus ngiyamncoma lo muntu osifazana yabona ngiyamncoma sisiwabantu ngiyakuthanda mfethu lona unkosikazi lo imbokodo sonke siyamdinga umuntu onje yabona siyathi i-dream wife yethu noma i-dream partner but lento isishaya ngokuthi ke manje mhlawumbe nomfethu uselimele usekhandwe ngalendlela yokuthi akasezwe so kubalekile ukulentuzana ukuthi uhlezi nawe uhamba uyoyichecka uyosichecka uyabona ke into efakwe ngempande uyokhishwa impande into efakwe ngempande uyokhishwa impande into efakwe ngomthandazo uyokhishwa ngomthandazo ingakho uma sixabanile egcekeni ngakuthuka uma sokumele leyo nto iqaqwe kuzothiwa asenze inhlambuluko ngoba kusenze ngamagama then kuyokwenziwa inhlambuluko kuriveswe lawo magama engawasho yabo noma uthola ukuthi umzali wathi engane yakhe wena uyoze ungenangane so kuze leyo nto iphinde yenzeke kumele aphinde akhulume uyabo so nento efakwe ngempande noma ngomuthi noma ngani nayo idinga yabo sidinga indlela zethu zakwantu ukudila nezimo zethu zakwantu asidinga izinto eziforeign ukuze sodila nezinto zethu uyabo so lento leyo kuba casual sometimes nayo iyashayana lento leyo kuba casual relax kanti into eserious so kubalekile ukuthi ngaso sonke isikhathi enza sure ukuthi awubi casual ngesimo kusona sithi ngisho ngabe usibona sesincane kangakanani siyakhula angithi ukubone uma unendona aqala kube iququva likhule kugcine ke sokuyiququva nje likhule impela selinomufi kanti kube into ayinakisa elwa agcoba ngabe usheshe walikhaya konjalo
Ngimande siyathobeka kakhulu mfethu Mthembu neswemvula siyathobeka mfethu esikhathi sakho sibonge mfethu ukuthi awusithatha ngesinqumo sokuthi kube ukuthi uzuye uthatha umphefumulo nanokuthi sibonge nje nedlozi lakho ukuthi usucabange konke lokho usucabangile kube khona aphinde futhi lo mama kufonelele abangani bakho ukuthi abasondele eduze njengoba namanje ngisamncoma lo muntu wesifazane ngithi sisi uyimbokodo yangampela umuntu wesifazane ngifisela nanoma ukuphi noma awubangisaqhubeka nomfowethu kodwa la ukhona mfethu ngikufisela inhlahla ngane yakwethu abantu besifazane abanjengawe siyabadinga siyabathanda futhi bokwakha isizukulwane esihle esinenqubekela phambili siyathobeka ngithi angehle because sisenza le show nje ngenxa yezimo ezikanje sinabantu besifazane abazomosha izinto bebulala abantu besilisa kuze kugcine sekwenzeka izinto ezirong abasuka emakhaya bethi bazokwakha imizi yobaba befike beyiwise kodwa wena ngiyakubona sisi uthi wawuzokwakha siyathobeka kakhulu sisi ngithi angiqondise nje lokho basakhona abantu besifazana abaphila nanye into wendemand engiyibukayo nawe mfowethu lento yabazali yasilimaza kakhulu isibalimaze kakhulu abantu ngisho bethi bazolobola uyilobolo sebelenza ibusiness abantu emabefika bethi bazolobola sebethi ngithi if ngiyolobola uzongimeja ngokuthi umfundisi kanganani nami ngifundisiwe and futhi kuhle nami ngifundile so if sizoyimeja kanjalo that means kumelele phela ngingehliselweke ezazi ukuthi nami ngifundile uza esifundisweni esizomnakekela naye yabo futhi sikwi level efanayo so anga lento yokulobola angabe iprocess noma kube into yokuthi wena ufuna ukuceba ngami kwakhe uhlobo la kwakhe umndeni ngihlanganisa abantu ababili siyakwenza ngoba sokuyinto manje ke esiyenzwayo but ke ngokwesintu masibuyele emuva into vele engenziwa into engenziwa into nje eyalethwa kuthiwa yalethwa ubani uShepstein into eyalethwa kuthina so manje angingathathwa into nayo eyiforeign kuthina bese yenziwa ongazi ukuthi into enkulu and ke mase sibuyela futhi nakulento nakuyinkolo le yeBhayibheli uma kuvela lento yelobolo owesifazane owayekade ereshiwe kwase kuthiwa ke useyabonelelwa kuthiwa akakhokhelwe ukuze esale semthatha asale semthatha ngokweBhayibheli yabo so yabona ukuthi yonke lento levele into introduciwe eyiforeign vele ngaso sonke isikhathi sewucila ngelinye ilanga kuyona singaze siyathoba kakhulu mfethu siyabonga mfethu mhlawumbe amazwi okugcina hayi engingakusho nje ngathi bafowethu nje inkingo obhekene nayo ixoxe nabantu and ungathatha isinqumo ungacabangile kahle and futhi awungaqhubekeli phambili ungayidlusile inkinga ngaphakathi kuwena so nje yilokho nje kuba engakusho nje kubafowethu ukuthi nje xoxe inkinga yakho nayo uxoxe nabanye abantu kuze ubhodle ngaphakathi yes yeah kunjalo nje babukeli beSelect Africa TV besingenza konke bafethu kodwa ngani senze show ukuthi asinilethele okubalekile okuzonakha Dimande wena manje madoda lento uthi indoda ekhala ayikho lento uthi indoda ekhala ngoba iyona lento ecreate enga ngaphakathi kwethu uma kuthi khala yes uma ukuthi isolate enza lokhu ukuthi ofela ngazi ukuthi kwenze ngaleso sikhathi ukuze uzohila uhile bese ubuyela kuma settings akho ungathathi into based on ama emotions ngoba once wathatha isinqumo usassessment thizeni uzokwenza izinto ezirong ugcina usuenda impilo yakho kanti kusekukhulu okungale nenjabulo osazoba nayo inkulu ngale so better days are ahead of us inombolo ake siqale la ukuthi incwadi khona iyatholakala spiritual detox iyo nje incwadi yokuthi uma ufuna nje ukudetoxa udile nesimo somoya kuwena lencwadi izokusiza kakhulu ngisebenza njengeBhayibheli ke mina inamba yami u064 5353 email sabelo@sabelodemande.co.za
bese kuzoba ne-website www.sabelondemande.co.za. Social media onke ngosabelo kaNdimande, Instagram, Facebook and LinkedIn usabelo kaNdimande. Babukeli we Select Africa TV, kube bengayimina bekuzoba ba, kube bengayinina bezoba bani. Kodwa manje sonke la siyathoba kakhulu bafethu isikhathi senu. Until next time, Select Africa TV ya subscribe enkundleni zokuxhumana, YouTube ya subscribe enkundleni zokuxhumana, Facebook uya like uya commenta, sixoxe lolu daba nangale sesingekho la, asixoxe. Siyabonga kakhulu bafethu. Salute. Ncamakho.